Indian Constitution na part 2 na citizenship kantia article 5 to 11 tlenga omani kanin zirchiang na video hi civil service exam nata na MPSC le UPSC syllabus milin kan kalani ti kha kan soidu bokani zirlai college mo university ti vel kan cover lova kan cover to civil service atan le competitive exam nata na man tangkai thei bokang ti kha kan soi masa doni ole abul bara chuan part 2 hi citizenship chungchang ani poimo ma citizenship kan soi fiang citizen chuan civil and political rights kan ti sang kha enjoy a citizen chuan sit quality chuan ina enjoy mangani ti kha kan traffic ome ti chuan in citizen a hian state hian in ram hian chini mishing chini mi pui chini population a hian chu citizens quality dik tak le aliens kan ti aliens chu foreigners ramdang mi tinani aliens ti chu quality kan oma ramdang mi po kha anom verang ani ni tinin Chuvang chuan population a hian pani citizens le ramdang mi aliens kha anei ni ramin ti chuan aliens si chin hinan than sang le chu friendly aliens and enemy aliens antia friendly aliens kan ti chu India ina relations anei that pui ram relation in kung kaina thane that pui na ram ami te kha kha ramdang mi a friendly a chian foreigner ten ni tani enemy aliens kan ti chu India ina in do pui ta se Pakistan te kamite kha enemy aliens ani tani chu ramdang mi kan mel ma te ang tina vel chu mel ma tia interpret chu diklo mai thela hi friendly aliens chuan in rights khatle min enemy aliens kan ti te ai khan in enjoy tam dawani ti kha afia theina kan soi du lokani ti chuan rights not available to aliens kan ti alien shrim friendly aliens ani mo enemy aliens kan ti ho hianin ke mani nga dikna chanvo India khole tui tena dikna chanvo kan nei yang zong hian nei velova chungzinga chon pakhatna chon article 15 prohibition of discrimination kan ti based on caste creed sex place of birth kan ti religion kan ti te khami kha unenjoy veloni khami article 15 a chon prohibition in clear na discrimination mi pa ma hoi chen yi wange mo akhole tuini apian na mun ni mo asa kho wangen I clear ran lo tura ti kha anni chuanin an enjoy veloni aliens foreigners kan ti te chuan ramdang mi te chuan next le chuan article 16 in employment opportunity apek na kan tho theina tur India rama sarkar na kan tho theina tur te khang zong opportunity article 16 min pek kha anni chuan an nei veloni khami rights kha dikna chanvo ka article 19 ina fundamental rights paruk freedom of speech and expression freedom to form association ti te freedom to move freely in the territory of the India ti te khang ho kha anni chuan an enjoy velo bokani alien sau chuan next len enjoy lo chu right to suffrage kan te chu vote thak theina vote nei theina kha anni chu alien sau chuan an nei velova chuan cultural and educational rights article 29 le 30 kan enjoy lo boka chuan right to hold public office kan ti sarkar na office a tho theina angkha aliens an ni mio wang ramdang min ni view wangin citizens an ni lo wangin an nei theilova chuan in thanna an tel thei anin contest ba thei lo bokani citizens an ni lo wangin khadi khanin an digna chan vo enjoy lo chu country thei ome citizens nen adang ani chu hei a local trainer UPSC apo prelims a choose tur ten local trainer ni hei riat chen na poi moi me mani hei abu pui tak part 2 na a contain tak chu nia article
5 na kan soi ngal zung article 5 na chuan citizenship at the commencement of the constitution kan man tran atanga citizenship a soi fiana nia detail in helai hu kan soi don lo poimo ber cho article 11 so kan soi don hei chu soi thuak ang constitution kan man atanga citizenship khwale tu ni na nei ho soi fiana ni article 5 hi chu kan soi thui lo article 6 chu India Pakistan atanga India ron pem ho rights digna chan vo asoi fiana ni article 6 chu article 7 hi Pakistan na India atanga pem ho digna chan vo soina nia rights rang chuan article 8 hi POI kanti persons of Indian origins kanti ramdanga chengte India khwale tui an pile pu te tangaron nei khang ti ho POI persons of Indian origins kanti ho rights digna chan vo article 8 a hian in soifia chan article 9 a hian India citizens in ramdang enges voluntarily in aduangin citizenship khwale tuini na kha ramdang a nei chuan kha India khwale tu chiar to tur ni lo ta ni chumi chung chang chu article 19 a hian chiang deuh nan zia ka kan lu thuk lo wang ka ti ka article 10 a chuan continuance of rights of citizenship khwale tu ni na kan nei thei zel dan tur chung chang an zia ka detailing ka soi lo wang a poimo ber chok article 11 ni kan lu tang ka ti ka article 11 hian in parliament to regulate the right of citizenship by law dan mangin parliament in article 11 wa hian in citizenship khwale tuini na nei thei dan Indian khwale tuini na nei thei dan siam turin article 11 hian thuna ina pe a chuta chuan dan sang azam ta thina ni parliament chuan ituna CAA kan ti te po kan soi lut che don ta ni apoimo kan lu tang tuna India khwale tuini na dik tak nei thei tur chuan parliament in Citizenship Act 1955 asiama chu kan soi to nei chuta chuan heng ta tang hiana enge citizenship ani thei don ani chili in aoma mo chili in ani thei chuta chuan by birth by descent kanti by registration and by naturalization hi CAA kanti khani hei kan soi fia bukang ama saber cham by birth hi soi fe ila kal zung ila every person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is an Indian citizen irrespective of the nationality of his or her parents. Tu emo mishing mo India rama nisom ni le paruk thakat sang khat zakwa somnga niya piang emo anu sang khat zakwa somriat pasari nikhat thasari mani sia piang kha apa emo anu emo kha Indian national India khwale tui kha nilo mahse India khwale tui ni na by birth in citizenship anei thei tinani masabera chuan ti chuan sangkhat le zakwa le somriat le pasari nikhat July le sa ni December sang ni le pali in karami hi apiang India rama chu citizenship anei thei ni amaro chu either of his parents is a citizens of the country anue mo pa mo khoi mo zo kha India khole tuini na nei tur ani ve thung ani chu apian lai khan India ram khole tui ni na anu le pa khan an nei tur ani khoi mo zo kin sangkha zakwa somret pasari le sang ni le pali inkar ni khat hasari mi hi chu lo chin che ilangin ti chuan apathumna chuan tupo ni thum thasom pani December sang ni le palia piang emo anu piang mo anu mo pai monitolovin an patni ni khan
India nan ni turani India khole tu ni nan ni turani emo khoi mo zok kha anu emo pa mo kha illegal migrant ani turan lo ni diklo tak India ramaron ludru emo valid passport emo nei lo ani turan ni lo ni illegal migrant ani lo turan ni chu khari kan fi athein ka ringa adot lia chon registration mangani theidan ani tani chuda chon person of Indian origin ganti PIO na china kan soi ho kha ni ta heng kha khang kha kumsari an India man to khan registration mangin India kwale tu ni na ka an register thaya citizenship an nei thai ni ti chuan apanhina chuan a person of Indian origin who is a resident of any country outside undivided India tida chumiam je chu POI India ramacheng lo mun sang India kan intention ma Pakistan le Bangladesh ti vela kan intention ma cheng mun danga che kha registration mangin India khole tu ni na an nei thaya ti chuan tu emo in India citizen khole tu ni na nei lo nei ta se nu pui pasala ti chuan kumsari a chen bok chuan India rama registration ati thaini India khole tu ni na nei thaini ti chuan minor children of persons who are citizens of India tiam je chu kum tling lo kum som pariat tling lo nau pangkha India rama piang ve thayani apiang ang kha ni anei ve thei do ni chu minor ni ta ni chu anu le pa kha registration mangin anei thei do ni chu kan fi ome ado da chon by decision kanen lenga a person born outside India on or after 26 January 1950 sangka zakwa somma ni som ni le paruk January nia emo anu India pona piang India ramchung ne pona piang chu India khole to citizen ani ni by decision in if anu emo apa ni chu if his or her father apa kha citizen ani chuan in India ram citizen apian la ya apa kha India citizen India khole tuini na nei ni chuan by decision in ramdanga sangkha jokwa somnga ni somni le paruk nia emo khamin nuwa piang ani chuan apa kha Indian citizen alo nei ni chuan by decision in India khole tuini na ani thei tina ni chu hei hi hetian antia law of blood omo just sanguine anti thintani ti chona dot le chuan a person born outside India rampona piang December ni som sang khazakwa somkwa pahni mo apiang emo anu piang sang khazakwa somkwa pahni ni som anu piang ni masela December ni thum sang ni le pali mo rampona piang ni chu anu emo apa emo kha apian kha citizen India ram khole tui by birth in ni ve turani khatiang ani khan chuan rampona piang ma selangin anu le pa kha by birth India ram khole tui ni na citizen an nei ni chuan sangkha jakwa somko pahni le December sang ni le pali inkara apiang ani chuan rampona anu le pa kha India khole tui ni na by birth an lo nei ni chuan by descent in India khole tui ni na anei thei tin ani chu headline here if a person born outside India or after December nithum sang ni le pali tida mi kha India rampona December ni thum mo sang ni le December ni thum sang ni le palia apiang emo anu apiang ni chuan citizenship anei thaya mahse anu emo pa khanin undeclare ngai tani kha minor kha nau pang kha kumla tling lo kha passport ramdang passport anei lo ani ti kha an undeclare an soifia an register angaya Indian consulate demo embassy ya kum khat chungin anva register tu ne teken an US apiang ta se khana upanga kha apiang anga kum khat chungin ramdang passport anei lo ni ti kha anva ti fi anga chuan unregistered do ni chu Indian consulate chuan in by decision in Indian
citizenship anei thei tina ni chu by naturalization kan ti atop na ber hi kan uluk ber turania ei hi apoi mo ber le kan ria chian ber tur zo kani e adanga kha chu adang lam chung lawa kan threvek thawanga hei kan uluk ber turani e by naturalization a hian mi in citizenship naturalize takin anei thaya India khwale India rama skum som pani a chen chuan antani e naturalization mangin citizenship anei thaya chu Citizenship Amendment Act khianin aron siam dang lama tibik na in hei hi alangai renga adang lam ni lawin ni kumsong pan hi dang lam ni lawin tu te emotan bik adang lam tani chu Citizenship Amendment Act ron chuaka hei hi Citizenship Act 1955 kha a amend tani Citizenship Act khianin sang ni le pali amend to chen sang ni som poko amend lia chu taka chu kan soi fia don kumsong pani langai reng adang lam lo ma ro tu te motan chon adang lam ani chu adang lam na chu kan en don ani features of Citizenship Amendment Act 2019 katia kan en fiang Citizenship Act 1955 kha ai mena siam thata CAA 2019 hian chuta chuan Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi le Christian dan lowanga Afghanistan atanga Bangladesh le Pakistan atanga ron lut tekha citizenship an nei thei don to tina ni chu amaro chu anni hian asoi ve chu religious persecution ansa kwa wanga ti du danan tor in mo Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi le Christian te hi dan lowangin Afghanistan Bangladesh Pakistan tang ron lut se an nei thei do don ta ni chu naturalization mangin anni tan chuanin heta 12 years kan ti kha kumnga ati thata ni anni dan chon 12 years singai velo 12 years kan tiom je chu 11 years kan cheng photanga chon application kha a 12 years na thelu dona chu from 11 years to 5 years katina chanan tani 5 years ani chona po thak sakani chu anin taka chu anin application an thelu na nen chon 6 years turang ani chu hei po hi ti chuan cut off date siam ta chu December ni somthum pakhat sang ni le som pali ania chu miom zia chu December ni somthum pakhat sang ni le som palia emo khami ma khan anron lu turani hemi Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi le illegal migrant ti kan ti ho kha chu a omzia ania chuan pakhat kan mai lo tur chu overseas citizen of India kan ti hi sang ni le panga khan Citizenship Amendment Act khanan ronda tela overseas citizen of India hi OCI card nei hin omani chu India ram hundanga India khole tui keimani citizenship ang chuni lo khatiang overseas citizen of India tin nei bi ka chu enge India ram na thole an chen kha phalta ni OCI card nei hoge chung ho chu enge CAA noya chuan local laws kan dan kha bo cheta se major emo minor dan lian emo dan te emo ti asoi chiang lo lu do CAA hian define lo rum major le minor te rengota chung an violate ani chuan an OCI card kha ati bo thei do ni chu an loss thei to don tina ni chu CAA noya chuan kha achiang thei ome ti chuan exception kan tia man lo big na tur omani exception kan ti chuan chuta chuan henga ta hian om don lo ni Assam Meghalaya le Mizoram mo tribal areas of Assam Meghalaya Mizoram Tripura kan ti te khani tribal areas kan ti chuan schedule area kan ti big 6 schedule noyami te khani ta Mizoram achun LADC MADC le CADC Chakma District Council Lai Autonomous District Council Mara Autonomous District Council khami chunga te khani CAA hi man velo tur a invalida exception bi kan ta ni ju te chuan Meghalaya upon se Khasi Hills
te Garo Hills Autonomous District Council te Jaintia Hills Autonomous District Council te nianga Assam chuanin Karbi Anglong te nianga tiangkhan Tripura apo ni se tribal areas district oma khami bi ka khan mantur manlo turan tani Mizoram chung chun LADC MADC CADC ni tani amar chu Mizoram pumpui min huam vele na chu inner line permit nei nar a khanetani Bengal Eastern Frontier Regulation sangkha zaria somsarile pathumina alo pek inner line permit khamin hoi kan nei khami ina kan man na state a khan chuanin hemi hi CAA kan ti taka hi kum som pakhata tanga kum nga adauna ti big na ya a maximum years ati niam na hi aman thei don lo ta ni chu anni kha chu kaini exception min siam saktina ni chu inner line permit hi ron ti tel lo ta se chu LADC le MADC le CADC area chi akhian ni dona march inner line permit an ron ti tel wang Mizoram pungpui min huam tinani khani khan kan chiang thai oma apoi mo citizenship hi hemi CAA bi ki ulukila naturalization mangin by descent ti by birth ti by registration ti kha chu thil har om lo mani in chiarin ka heta jon soi fe la rei don lu tuwa ngai thak sen po ni don lo ni soi tura tambok sia chu wang chuan helai bi te hi kan uluk ber kha poimo ome lo me